Arithi kuyakana kuma thibitari ya Pumwani gukuruhania na ikuo cia ciana 12 iria ciathaitwo na maratathi na guikio katoni-ini. Riu minista wa ugima wa mwiri Cecily Kariuki ni atangathite maundu mamwe maria megutigirira thibitari ino ni atungatira muingi uria kwagiriire. Hamwe na uguo, Kariuki ni oritie thirikari ya Nairobi gutigirira indo cia kuigana ni ciatwarwo thibitari-ini uyu o undu umwe na kwandika arigitani aiganu. Pumwani must establish a functional cold room within 14 days. And on the same breath, they should also ensure that there is a functional transport ambulance system to provide a 24-hour service. Kariuki akiuga kaunti ya Nairobi irera mataga thibitari uyu no nginya thondeke nyumba ya kuiga miri gutigirira giko gia ica ikuhi gitinoneka ringi. We are in the process of carrying out a systems audit. And when I talk of systems audit, I mean that we shall compare the establishments that have been given in the procedure manuals based on patient-nurse ratio, doctor-patient ratio, and that will determine what additional staff Pumwani will require to hire. Kuhitukira riboti iria minista arekereirie, Kariuki ni oritie kiama kiria kirugamagirira arigitani gitigira ni geka uthuthuria baraginyo nigetha thibitari uyu hote gutungata muingi uria kwagiriire na arugamirirĩa aria megukorwo na mahitia mweru ikinya. Sisi hatutaki kusema ni fulani amefanya makosa, ni fulani amefanya makosa. Tunataka uchunguzi ufanywe. Kama ni muuguzi yako na makosa, yeye aangaliwe na aulizwe kwa nini umefanya makosa. Kama ni daktari aangaliwe. Governor wa Nairobi Mike Sonko ni amurite kamiti ya mwanya ya guthuthuria githagathago kiria gikoretwo thibitari-ini ino. Kamiti ino igitongorio ni minista wa ihinda wa ugima wa mwiri kaunti ya Nairobi Charles Kerich. Oma wigie kiria kiraria kingi thibitari-ini ya Pumwani utanyitwo kuhithurio wona uthuthuria uria urathii na mbere warikirira. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nairobi, rito riakwa ni Wanjogu wa Wachira.